Glagol v prihodniku. Jutri bom vozila avto. Ženska. Moški, jutri bom vozil avto. Kako delamo prihodnik? Torej, kaj bom delala? Jutri bom vozila. Prihodnik delamo iz glagola biti v prihodniku in deležnika na L. Glagol v prihodniku imamo tukaj v tej razpredelnici. Prva oseba v ednini. Jaz bom vozila, ne bom sedela. Ti boš, ne boš. On, ona, bo ali ne bo. Dvojina. Midva, medve bova, ne bova. Druga oseba. Vidva, vedve bosta, ne bosta. Tretja oseba. Ona dva, one dve, bosta, ne bosta. Množina. Mi bomo ali negativno ne bomo. Vi, ve, boste, negativno ne boste. Oni, one, bojo ali ne bojo. Torej, to je glagol biti v prihodniku. Deležnik na L. Delamo iz nedoločnika. Nedoločnik ima končnico ti. Ta ti prečrtamo in nadomestimo z L. Dobiti, dobil. Videti, videl. Zaviti, zavil. Odpeljati se, odpeljal se. Prijaviti se, prijavil se. Udeležiti se, udeležil se. Dobiti, dobil. Iti, nepravilni glagol se nekoliko spremeni. Šel ali šla. Kršiti, kršil. Prevoziti, prevozil. Videti, videl. Zapeljati, zapeljal. Zamenjati, zamenjal. Napolniti, napolnil. Napišemo L, izgovorimo U. Dobil. Videl. Zavil. Odpeljal. Prijavil. Udeležil. Ok, tako delamo deležnike. Glagol v sedanjiku, najprej ednina, jaz vozim, ti voziš, on, ona vozi. V prihodniku glagol biti prva oseba bom, druga boš in tretja bo. Končnice deležnika so enake kot pri samostalniku. Moški spol nima končnice. Tovornjak. Ženski spol, streha, ima končnico A. Torej jaz, jutri bom vozil, ženska, jutri bom vozila. Ti boš vozil, ženska, ti boš vozila. On bo vozil, ženska bo vozila. Dvojina. Glagol biti bova v prvi osebi, druga oseba bosta in tretja bosta. Končnice enake kot pri samostalniku. Torej ednina en tovornjak, dvojina dva tovornjaka, končnica A. Ženski spol ednina ena streha, dvojina dve strehi, končnica I. Midva bova vozila, medve bova vozili. Vidva bosta vozila, vedve bosta vozili. Ona dva bosta vozila ali dve ženski, oni dve bosta vozili. Množina. Glagol biti bomo v prihodniku, boste in bojo ali bodo. Vseeno je tukaj. In končnica za deležnik. Moški spol ednina tovornjak, dvojina dva tovornjaka, množina trije tovornjaki, končnica I. Ženski spol ena streha, dve strehi, množina tri strehe, končnica E. Torej mi bomo vozili ali me bomo vozile. Vi boste vozili ali ve boste vozile. Oni bojo vozili ali oni bodo vozili. In one bojo ali bodo vozile. Isto za kolesariti. Jutri bom kolesaril, ženska, jutri bom kolesarila. Ti, jutri boš kolesaril, ženska, ti boš kolesarila. Tretja oseba, on bo kolesaril, ženska, ona bo kolesarila. Dvojina, midva bova kolesarila, ženski,
Midve bova kolesarili. Vidva bosta kolesarila, vedve bosta kolesarili. Tretja oseba, ona dva bosta kolesarila, ali dve ženski, oni dve bosta kolesarili. Množina. Moški spol, mi bomo kolesarili, vi boste kolesarili, oni bojo kolesarili. Ženski spol, tri ženske. Mi bomo kolesarile, vi boste kolesarile in one bojo kolesarile. Kako bo glagol zaviti v prihodniku? Jaz bom zavil. Ženska ali jaz bom zavila. Ti boš zavil, ti boš zavila. On bo zavil, ona bo zavila. Dvojina. Midva bova zavila, medve bova zavili. Vidva bosta zavila, vedve bosta zavili. Ona dva bosta zavila, oni dve bosta zavili. Množina. Mi bomo zavili, me bomo zavile. Vi boste zavili, ve boste zavile. Oni bojo zavili, one bojo zavile. Odpeljati se. Jaz se bom odpeljal. Ali jaz se bom odpeljala. Ti se boš odpeljal ali ti se boš odpeljala. On se bo odpeljal, ona se bo odpeljala. Dvojina. Midva se bova odpeljala ali medve se bova odpeljali. Vidva se bosta odpeljala, ženski, vedve se bosta odpeljali. Tretja oseba, ona dva se bosta odpeljala, dve ženski, oni dve se bosta odpeljali. Množina. Mi se bomo odpeljali, ženske, me se bomo odpeljale. Vi se boste odpeljali, ve se boste odpeljale. Oni se bodo odpeljali in one se bojo odpeljale. Prijaviti se. Jaz se bom prijavil, ženska, jaz se bom prijavila. Ti se boš prijavil, ženska, ti se boš prijavila. On se bo prijavil, ona se bo prijavila. Dvojina. Midva se bova prijavila, medve se bova prijavili. Vidva se bosta prijavila, vedve se bosta prijavili. Ona dva se bosta prijavila, oni dve se bosta prijavili. Množina. Mi se bomo prijavili, me se bomo prijavile. Vi se boste prijavili, ve se boste prijavile. Oni se bojo prijavili in one se bojo prijavile. Udeležiti se. Jaz se bom udeležil. Ali ženska, jaz se bom udeležila. Ti se boš udeležil, ženska, ti se boš udeležila. On se bo udeležil, ona se bo udeležila. Dvojina. Midva se bova udeležila, dve ženski, medve se bova udeležili. Vidva se bosta udeležila, vedve se bosta udeležili. Ona dva se bosta udeležila, oni dve se bosta udeležili. Množina. Moški spol. Mi se bomo udeležili, vi se boste udeležili, oni se bojo udeležili. Ženski spol. Mi se bomo udeležile, ve se boste udeležile in one se bojo udeležile. Ok. Te glagole napiši, spregaj v prihodniku za ženski spol. Jaz bom vozila, ti boš vozila, ona bo vozila. Medve bova vozili, vedve bosta vozili, one dve bosta vozili. Mi bomo vozile, ve boste vozile, one bojo vozile. In tako naprej. Reši, spregaj, napiši.